Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Narena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Dukomeje rero kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ari kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero amakuru y'uyu munsi yacu akaba ari bwibande ku makuru y'umubyeyi watuvuyemo, umubyeyi wakoreye igihugu nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Umwambasaderi rero ukomeye cyane akaba yamaze kutuvamo, akaba yamaze kwitaba Imana. Reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo kandi n'abasigaye bakomeze kugubwa neza. Ubwo rero tugarutse ku nkuru yacu mu buryo burambuye, Ambasaderi Aissa Kirabukakira akaba yamaze kwitaba Imana nyine kuri tariki ya 12 Kanama 2025 nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Mu bintu byagiye rero biranga uyu munsi harimo n'urupfu rw'uyu mubyeyi, rwose tubwira abasigaye ngo ni bakomeze kwihangana. Ambasaderi rero Dr Aissa Kirabukakira wakoze imirimo itandukanye mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga yitabye Imana kuri uyu wa 12 Kanama 2025 wazize uburwayi kabisa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Nyine uyu mubyeyi nta kindi yazize, akaba yazize uburwayi. Wa Ambasaderi rero Aissa Kirabukakira yari afite imyaka 61 y'amavuko, akaba rwose ariyo myaka yari amaze kugira. Urumva ko ntabwo yarakuze cyane, ariko nyine byabaye ngombwa ko Imana imwisubiza kuko nuko ubuzima bugenda, nyine Imana ikaba yamaze kubyemera kabisa. Tuvuga ngo rest in peace, Imana ikwakire mu bayo kandi abasigaye nabo bakomeze kwihangana. Uyu mubyeyi rero akaba yakomeje kugenda yihanganishwa, cyangwa se imiryango yasigaye akaba yakomeje kugenda yihanganishwa n'abantu bagiye batandukanye. Uyu perezida rero wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yihanganishije umuryango wa Dr Aissa Kirabukakira n'u Rwanda muri rusange kabisa muri ibihe bitoroheye. Ababyeyi cyangwa se imiryango y'uyu mubyeyi Aissa Kirabukakira yakomeje kugenda rero, cyangwa se yakomeje kugenda yifurizwa kugira iruhuko ridashira n'abantu benshi bagiye batandukanye, nk'uko abantu benshi bagiye babicisha ku nkuta zabo za Twitter ndetse no ku ma YouTube agiye atandukanye kabisa, bagenda bavuga ati umuryango w'umubyeyi mukomeze kwihangana. Umuyobozi rero mukuru w'ibiro bya perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe IUC Swef Mohamed El Amin nawe yatangaje ko bababajwe n'inkuru y'urupfu rwa Dr Aissa Kirabukakira. Murabyumva, yakomeje kugenda kabisa avugwaho n'abantu benshi, abantu bababaye bitewe n'uburyo bari bazi uyu mubyeyi, umubyeyi witanga cyane. Rero bikaba byabaye ngombwa ko atuvamo, ariko inkuru ikaba yakomeje kugenda isigara mu matwi y'abantu benshi batandukanye batabashije kugenda babyumva kimwe, batabashije kugenda babyakira, bavuga bati kabisa uyu mubyeyi yari agifite imbaraga, yari agifite byinshi byo kugeza ku isi muri rusange kabisa. Ariko bakaba batunguwe, abantu bakaba bakomeje gutungurwa n'urupfu rw'uyu mubyeyi, bavuga bati nta kundi, imiryango isigaye nihangane kandi nawe aho uri uruhukire mu mahoro. Ati rero turababazwa cyane no gutakaza nyakubahwa Dr Aissa Kirabukakira. Yari umuntu ukunda bagenzi be, yaharaniye ubuzima bwe kuba kabisa kuba ikiraro, cyangwa se yabaye umuntu uhuza kabisa Afurika muri rusange, uturutse hano i Kigali ukagera muri Afurika ndetse n'isi yose. Yabaye ikiraro gihuza kabisa abantu batandukanye, yabaye ikiraro gihuza ibihugu bitandukanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bakaba bakomeje kugenda bababazwa n'ubu buryo yaba yitabye Imana, ariko nta kundi, nyine Imana nuko iba yabishatse kabisa, nuko bikomeje kugenda. Uyu rero Aissa Kirabukakira yabaye umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda kuva 2013 kugeza 2006 nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Abameya w'umujyi wa Kigali kuva 2006 kugeza 2011 ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Biri kugenda byumvikana ko yagiye azamuka mu ntera kabisa, agenda vasi azamuka hejuru bitewe no gukora neza, bitewe n'ubwitange nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Hanyuma rero kuva muri 2008 ubwo yari meya w'umujyi wa Kigali yahawe ishimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire kabisa UN Habitat, cyangwa se UN Habitat, kubwo kugira uyu mujyi icyitegererezo, cyangwa se kubwo kugira umujyi icyitegererezo ku bijyanye n'isuku, ituze ndetse n'iterambere rirambye. Yanashimiwe kabisa cyane gufasha, cyangwa se yashimiwe n'uburyo yakomeza kugenda afasha abaturage kubona inzu zijyanye n'ubushobozi bwabo no kubona akazi mu buryo bworoheye abaturage kabisa. Yari umubyeyi mwiza, yakomeje kugenda agira inama abantu batandukanye bw'uburyo bashobora kubona akazi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko nyine nta kundi,
nta kundi nyine akaba yamaze kwitaba Imana nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa kuri tariki ya 12 Kanama 2025. Uyu mubyeyi rero ayisakira bukakira kuva muri 2011 kugeza 2018, yabaye umuyobozi nshingabikorwa wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire, aba n'umuyobozi ushinzwe imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi ndetse n'Ubworozi, anakorera imiryango mpuzamahanga irimo Oxfam ndetse na Care International nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ikaba ari imirimo itandukanye yagiye akorwa cyangwa se imishinga itandukanye yagiye akoramo muri iyi myaka igiye itandukanye, ariko uyu mubyeyi ayisakira bukakira kabisa, urabona ko yagiye aturuka hasi agenda azamuka kurinda ageze aho yarageze ubu ngubu 2020 nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Uyu ayisakira bukakira yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana kabisa, ibintu byiza, ibintu by'agaciro kabisa. Urumva ko yakoze nk'uko bakomeje kugenda bitangaza hano ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bavuga bati uyu mubyeyi kabisa yaritanze, yagiye aturuka hasi agenda azamuka biza kugeraho rero kuri uyu mwaka wa 2022 ahindutse ambasaderi w'u Rwanda ndetse na Ghana, anaruhagararira muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire ndetse na Liberia. Biri kumvikana cyane kuva rero 2023 nibwo yagizwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Antonio Guterres yagize kakira cyangwa se ayisakira bukakira umuyobozi w'ibiro by'uyu muryango nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa rero kuva 2023. Uyu ayisakira bukakira akaba yaragizwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Antonio Guterres yagize ayisakira bukakira umuyobozi w'ibiro by'uyu muryango bishinzwe gushyigikira ubutumwa bw'amahoro muri Somalia, UNSOS. Yari afite iyo nshingano kugeza ubu ngubu. Uyu ayisakira bukakira rero akaba apfuye agifite izo nshingano kabisa zo kugarura amahoro hano mu muryango w'abibumbye kabisa, akaba yarashyizweho na Antonio Guterres. Uyu ayisakira bukakira rero akaba apfuye n'ubundi yarakiri muri uyu muryango. Uyu ambasaderi rero ayisakira bukakira yarafite impamyabushobozi y'iciciro cya 3 mu bijyanye na veterinary science in animal production and economics muri kaminuza ya James Cook muri Australia, n'iciciro cya 2 mu buvuzi bwa veterinary medicine yakuye muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Uyu rero ayisakira bukakira akaba yamaze kwitaba Imana nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Tubwira imiryango yasigaye ngo mukomeze kwihangana, tubwira u Rwanda muri rusange ngo mwihangane nyine. Ayo akaba ari amagambo yakomeje kugenda atangazwa n'abantu batandukanye, n'abantu bakomeye harimo abaperezida bakomeje kugenda bihanganisha u Rwanda ndetse banihanganisha umuryango wa ayisakira bukakira. Nuko byagenze rero kuri tariki ya 12. Mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Yari amakuru uyu munsi, mukomeze kugubwa neza.